aho umuntu atinyuka akagenda agahamagara inzego za leta ya Kenya ibintu biranababaje cyane akarega chairman umuyobozi ushinzwe abanyamurenge Nairobi Kasarani n'uwo muntu ari mu bayobora ura uritera gusa Satana akakwinjira n'ubugome n'ubugambanyi n'ubutera hamwe ufite ngo ugiye kurega ngo chairman ikintu gisebeje. Hello VP yambu cyane nizere ko aho muri hose mumeze neza kandi n'abatameze neza buca bucana yandi. Yes guys, reka narababwiye ati ntabwo nzigera nceceka mu gihe ubwoko bugifite ibibazo, ntabwo nzigera ntinya urupfu mugende munsi y'ijuru. Bino ndabivuga ntitaye kuba bishigikira, ndabivuga ntitaye kuba byumva nabi. Rero abantu benshi kano kanya biharaje kuvuga ngo abo tuvuga nabi nabo tutabyumva kimwe, ngo buri wese ngo afite ngo uburenganzira bwo kuvuga ibyo ashaka. Nukuri kandi si ukuri, ntabwo ari buri wese yemerewe kuvuga ibyo ashaka mu gihe bitameze neza. Ntabwo nshobora kuba mfite ibyago ndimo nshyingura nguze uvuga ibyo ushaka ngo nimara ngo mbyite ngo ni imyumvire yawe. Ndashaka kubwira abajene cyane cyane urubyiruko, kuko urubyiruko ntabwo twajya ngo twirenganye bitewe naho twakuriye, bitewe naho twabaye, cyase bitewe n'ibyo tubwirwa n'ibindi tutabwirwa. Niyo mpamvu mfashe uyu mwanya wo kuza kuvugana n'abajene, urubyiruko rw'abanyamurenge. Ntabwo navuga ngo cyane ngo dutinde ngo kuba politiciye cyangwa se abagabo baturuta. Abagabo baturuta baraturusha byinshi, baraturusha umurenge, niyo politike ntekereza ko bayiturusha. Ariko ndifuza yuko nk'abajene dushobora kugerageza tukagenekereza. Mpora mbivuga ati nutabona arakabakaba. Ndifuza yuko mwajya kuri izi video, hari channel iri mu Minembwe bita ngo Umurenge 5/5. Murebe ibyabaye, reka mbashire no video. Murumva mumeze gute kuri ubu nyine? Ko turumva gusa muri twebwe ibintu twabonye titurabibona kuva tubayeho, tugize imyaka 7 mu bita mayi akaziza, tukamenya ngo iturutse ku Kivumu, turahungira aha. Twari kumwe n'abasaza b'imyaka nyinshi, twari kumwe n'impinja, n'uba abana bahahamutse kuva mu gitondo. Nta mwana urasaba ibyo kurya, kuraheza umwana ibyo kurya akakubwira ngo yaje. Natwe twebwe abantu bakuru nta kintu twatwumva muri twebwe, ko turumva gusa twabaye ukuntu kunywa amaraso yahagaze mu mubiri. Ni ibintu zadutangaje kubona ngo indege kirarasa abaturage nta mwanzi uhari. Indege yaje kurasa irasa abaturage kimwe n'aba bari kubivuga. Ese wakwibaza iyi ndege iturutse mu kindi gihugu? Ashaka kuvuga ko iturutse mu Rwanda? Ku Rwanda ari rwo rwabagoye nimba I don't know. Nze kugira gutya mbone indege igobotsa nyine iraza igobotsa iraza yama yanje kurasa uyanje kurasa negama hariya muri mu gafureje kari hari ndayikinga gutya numva kera irashaha hirya, nuko indege nuko yanshiyeho gutyo. Ariko niba hati y'Imana yatumye tutapfuye. Turabona amazu yakundutse ibiki na biki, amazu yame yaribisha gutya irarasa biki. Urebye abamama ababyeyi bari bahari, babonye biriya binogo indege iri kurasa,
simbabeshye bino bintu iyo mbirose ukarota nk'indege iri kukurasa ubona imperuka yabaye. Hari umusaza hano ngo yagiye ngo ajya kwihisha mu ruzitiro arunama, nta hantu ari kwihisha, narabizi ko nta hantu ari kwihisha. Just ni kwa kundi bavuga ngo uhiriye mu nzu ntabura hapfunda umutwe. Arawupfunze, arategereje urupfu rwiwe. Ntugire ngo arafunze mu rwego rwo kwihisha. Reba nk'abana muri iyi video. Ntabwo indege yongeye kurasa kuko yari ifite impuhwe z'abaturage. Ni nkaho twebwe tutari considere kaho turi abaturage nk'abandi baturage. Kurya nyine bavuze ngo ntibashaka ko tuba muri yo plateau. Ariko Imana nayo yarabyanze, niyo mpamvu bahaye baguma kugerageza, ariko basa n'abatsinzwe. Iyo urugamba rugeze ku ndege rwaratangije ari urugamba rwo hasi, ni nkaho ruba ruharuja kugera ku musozo wo gutsindwa. Ariko ikintu kitubabaje nuko baza bakarasa mu bana no mu bagore, bakarasa amasengero, amakanisa nk'uko hayo yabona aya mabomba barashe hano, hari aduyi bariko baharasa. Ibyo ntibyari bihuye amakanisa n'ibyo bafatwe ntitunabizi. Aba bana ntibazi igihugu gikina n'ikindi, ntibazi politike no masunzu nabo bandi. Abana ntabwo bamuzi. Hanyuma rero aho duhera twanga Kagara tunavuga yuko ari abagizi ba nabi, wavuga gute ko yatari leta? Ni gute leta yabaho ikarasa abaturage? Nangiye kuvuga ati ikabaho itazi ko abaturage baraswa. Yo ikabirasira, ikarasa iki abaturage? Mumbwire. Hanyuma hazamuka ikikorye nk'amasi ngo leta ya Kinshasa ngo nta kibazo ifite. Abanyamurenge bari gupfa, aba bakecuru bahuriye na politiki, aba bana bahuriye na politiki. Murabona ibyo arimo avuga? Kisekedi azapfa nabi pe, azapfa nabi. Ntabwo amarira y'imfubyi n'abapfakazi, amarira y'abasaza n'impinja yaguhesha umugisha. Wenda tukiri aho na nyakubahwa His Excellence Paul Kagame yabivuze ngo Kisekedi yabaga mu Bubiligi, ahantu yagemuraga pizza, yaderivaringaga pizza. Umunsi bamenya ngo Kisekedi niwe perezida wa Kongo, barumiwe, barasetse cyane. Umuntu udashoboye no kuzana pizza ku gihe ni gutayobora igihugu. Ndashaka abajene twiganirire, si bya bindi abantu bavuga gutukana, kandi niyo byaba gutukana bifite ishingiro. Abantu benshi bakangwa na comment z'aba bagizi ba nabi. Ubona umuntu ukavuga ngo sinzi ngo kubera ngo FPR ngo muracyapfa. Ntimubyikange ahubwo mujye mubinezererwa. Baravuga ngo uteye ibuye mu gahuru karimo imbwa, agahuru karimo imbwa n'imbwakazi itatse ubu yihamije. So umuntu nazajya atera comment ataka, mujye mubwira ngo wapfa idubu, biba bihagije. Jya umubwira ati wapfa idubu, kuko message bimugezeho. Guys, nk'urubyiruko nk'abajene, tafadhali twumvikane, fata izi video ziri kubera mu Minembwe, fata video z'abarwanashaka, wongere urebe n'izingirwa tugara, ushire mu ubwenge nawe uburi umuntu kandi uburi umujene.
Gitwaza intumwa yaravuze ngo iki ntabwo ari igihe cyo kugira dushwane. Amaraso y'umucunguzi yaje abasaba ngo abantu bahure. General Rukunda Makanika yatubereye umucunguzi, yamenye amaraso kugira ngo duhure, duhuze. Abo mbwira naba bajene tutarangirika, tutarandura, hari abanduye bake cyane tutagomba kwibandaho, then tutagomba no kubatuka, tugomba kuberera imbuto. Nibyo intumwa yavuze, then nibyo intwari yacu yadusabye. Abanyamurenge tugende tubuma. Wenda nicyo ntindaho, hari abajene batinda ngo politike, ngo nta ujya umenya ngo politike, ngo nge ntacyo nabikora. Bro, sister, hari icyo wakora. Hari icyo wakora. Shimira cyane abajene barimo bakora indirimbo zibuka iwacu, indirimbo ziririra intwari yacu, indirimbo zikumbuza abantu iwacu. Kado Imana iguha umugisha, Kado Muyumbe, hari na Kado Seraza, hari na Frank n'abandi. Eka mvuge ngo nimba ari n'abakina filime bazirekure. Nimba hari abazi kuvuga amakuru mu Cyongereza muyavuge. Nimba hari abazi gukora amakuru mu Kinyamurenge, mu Kinyarwanda, mu Kirundi, mu Giswahili no mu Gifaransa, mureke tugerageze duhururize ubwoko. Iyi video sinzimba mwayibonye mwese. Sindabona ni bamwanga mwabo, nta wundi muntu wozana ibintu bene ibi ngo aze kubiteraho bavukana. Ivyo ni vyasigaye ku ibi ni ibisigazwa bivuye ku kibuga c'indege bikaza bigwa hangaha. Bene ibi bintu tuzabibamwo na giheke, ibi bintu byatangiye kera akana. Ubwoko burababaye, kandi nimba ari Bibiliya yabivuze ngo Nehemiya, nimba ari Nehemiya wagiye gusana iwabo. Abajene mureke dusane iwacu, dutabare mu buryo bwose bushoboka. Aba bandi ntitubiteho, izi nyanga mwabo ntituziteho, ntitunazitindeho, tuzerera imbuto. Gitwaza yabivuze neza, nabikurikiranye ngo uyu munsi uyu muntu ashobora kuba ari ikibazo, ejo azakubera igisubizo. Aka kagara mureke kugata hirya, mukerera imbuto, mukaganirize neza. Bazagaruka. Hari abajene bari kuzira ubusa, hari abajene bari kuzira amadolari 200, bari kuzira amadolari 300 kugira ngo bangirize sosiyete y'Abanyamurenge, bangirize ubwoko. Icyo nshaka kubabwira mwabajene, chunguzeni tafadhali, mukurikirane, murebe, muvuge tese nubwo ari politike cyangwa se ubwoko bwacu buri gupfa, ko buri gupfa, buri kwicwa n'iki. Hanyuma abangaba bagenda bazana ibintu byo kubabaza ubwoko, bwo gucunaguza, bwo kuvuga nabi, mu gihe abandi bababaye, mu gihe abandi batishimye, mu gihe iwacu harimo hasenywa. Yabivuze Paul Gitwaza, ubu n'ubwana yanze gutukana. Paul Gitwaza ntabwo yatukana, n'umukozi w'Imana. Gaston yavuze ati yes, mufite abantu batari abakozi b'Imana, ariko natwe turabafite batari abakozi b'Imana. Ndi umukozi w'Imana ariko utandukanye na Gitwaza, ngeye nagutuka. Nukuvuga ngo ubu bwana yavuze mu Kikuyu, iyo ufite ubujinga baravuga ngo ni wana, wakona ujinga, afite ubukorye. Ntabwo wasanga umuntu ari kurira ubwoko kominote. Ako sereka mbaza ikibazo kimwe, imitwe iri muri Kongo ni myinshi,
kubera iki bene wacu abangaba bitwita utugara abatwita ubugara kuki batareba intera hamwe zindi nuko ari bagenzi babo sore kuki batareba ibindi bibazo bishobora kuzamura Kongo bakareba umunyamurenge murumva aho nta kibazo kirimo abantu ko barabatekereza ko abango yavuye igisangane ngo ni Masunzu ayohereza Masunzu uhayirasa ubwoko bwawe akaba yarabugurishije akagurisha ariko ntashigwe akaza kwica makanika yamara kwica makanika akaba yagaruka ngo yica abana yice na banyine azopfa abo banyamahanga bazomurya bazokira azopfa rupfu rubi ari nta muntu yo bakimubwira waramuhevye yabaye igicibwa yaravumwe agenda Imana izomuvume Imana izomwica tukimukeneye ko azogaruka no mu gihugu yo kigaruka mu ari wo mugira inama ngo ni umuntu uri kukuza akazana indege zo kurasa banyina n'abanyirarume n'abasekuru n'abarumuna be ni umuntu yaravumwe yabaye intera hamwe mu zo nitwa shinzwe yaravumwe Imana yaramuvumye n'ababyeyi baramuvumye agenda azopfera furu indege yarituye irazijana abana b'inkomeri tugira ngo tubaye nk'abagira agahenge w'abana bacu bagiye kuvugwa urebe ngo abonye abana babo ko bagiye kuvugwa barumunabi renesi ngo aje kubarasa ngo aje kurasa ba nyirakuru na ba nyina basigaye agende yaravumwe turamuvumye agenda azopfa urupfu ni gute wabona ahantu indege zihagarara zije gufasha barumuna bawe zije kuvuza bishwa bawe zije kuvuza ukavuga ngo ahantu zihagarare Kamasenyi ikibuga cy'indege kuko aricyo kirimo kijyana abana kubavuza sinzi baravuga bamwe ngo ni ikivume abandi baravuga ngo sinzi ni politike tawuzi ugwanya amasezerano tu azaruha yenere kandi yuzure babireba n'ubu ngo babaha babikora bizakoreka kandi bakogwe n'isoni titunabavuga amazina barazwi n'umwana w'uruhinja arabizi ako muri kubona imivumo muhabwa n'ababyeyi bababyaye bashiki banyu muri kubona ibyo babifuriza icyo nsaba abajene ni kimwe mureke tugerageze turebe dukurikirane tureke kuyamanika ndabizi neza hari abajene bafite aho bakuriye hari abajene badafite naho bahurira nayo makuru ariko mu by'ukuri ntabwo ugomba kurekeraho ntabwo ugomba kuyamanika mu gihe wumva bene wanyu bari kwicwa sinzi ko wowe aho uri kundeba utaraburaho nyogosenge utaraburaho nyokorome utarabura inshuti utarabura gute nturangiza ubyihorere ngo birangiriraho ntabwo ari byo dukora iyo bwabaga reka nsabe gutya nasoza mureke duhurize hamwe duhuze imbaraga tuba abanyamurenge tureke kuba imirara runaka na runaka twese tugende tube abanyamurenge utabare igihugu cyawe utabare abavandimwe bawe inzira ni nyinshi wafatiyinga usengera ubwoko bwawe wafata ibyo ushoboye ugahereza umumama runaka wasamburiwe inzu ushobora kuririmba wakina filime n'ushoboye gutabara hano akagara gafite umutima mubi wo kugenda uvuga ngo umuntu utabaye ngo agiye bashaka kubituka ukuntu ndabivuze ndi hano sinjya nihisha nk'aba bakoboyi bandi ngo arihishe ngo sinzi ngo yahunze muri Kongo yagiye Burundi ngo bavuye muri Kenya ngo bagiye South Africa nimba wumva ushaka gutabara no kutuvaganira mu mahanga ibi ntabwo twabibonye urumva izi ndege zirasana mu Minembwe hari aho zakagomba kurasa
ariko hano mu Minembwe ni twebwe turi hano, twebwe uko tubaye enclave hano tacu twovuga, ariko bene data bari hirya no hino bo dutabariza bakatuburanira kandi tukanatabarwa mu nzira izo arizo zose. Kuri media nabivuze, abazi Icyongereza, abazi Igifaransa, Igiswahili n'ibindi byose. Mureke tuvuga agahinda duhura nako. Hari abatakazi yumva gusa ngo Munyamurenge ntamenye ibibazo ahura nabyo, ntamenye agahinda ugendana. Hari abatinda ngo turasirimba tugasirimba mu ikanisa. Gusirimba tuzi Imana dusirimbira, muzarebe neza no ku rugamba barasirimba. Ntahandi hantu uzabona abasirikare ku rugamba cyese barinzi rondo bari mu gisirimba cyangwa se bafite na Bibiliya bari kuvuga ijambo ry'Imana. Mu byemera cyangwa mu bihakane turi ubwoko bw'Imana, kandi isezerano ry'uko igihugu tuzagitaha rirahari. Tuzataha, isezerano ry'uko tuzataha rirahari. So wowe uza guhinyuza, wowe uza gupinga, sinzi icyo uri cyo, sinzi icyo ugamije, sinzi na reka mbyite fitira. Abantu benshi bajya bivuga wumva bari kubitinya. Hari abantu bazatinya gukandagira muri kiriya gihugu, hari n'abantu bazashikamo bashikira mu nkiko. Ubu Kiyani waserutse ubwo bwanwa bwawe tutabeshya, Kingungo waserutse ayo matama yawe, Emasi wasi. Birababaje. Niyo mpamvu mfasha aka kanya ngira ngo just urubyiruko mureke natwe dufati ya mbere, dukora ibishoboka. Navuze ati n'amasengesho arakenewe, n'umwenda wo kwambika umumama wasenyewe urakenewe, no kuvuga uzi Icyongereza gikoresha saving imurenge, uzi Igifaransa gikoresha saving ababyeyi. None se reka njye mvugisha ukuri, reka wenda dukomeze tubitekerezeho. Ni gute igihugu cyakohereza indege kurasa amakompura nk'ariya mu baturage? Sinzi nimba mwabibonye, abenshi ni abasaza n'abana batoya. Nk'igitangazwa ureba indege irashe aha kuri Yemi hari abana bimpinja bahabiga, amafragment amwe yarwa barenga, ayandi akazagera kuri general akarenga. Urumva abona abanzi b'ubwoko kandi ico bagamije Imana yakiburishemo. Tuvuge se ko ari Angola, tuvuge ko ari Tanzania cyangwa handi haje kurasa Murenge, haje kurasa mu Minembwe. Reka mbabwire yuko dufite abanzi, dufite abagome. Reka tube maso, kandi igihugu si abandi bakure, si Abanyamerika bazaza kugitabara, si Abafaransa. Twebwe ubwacu nitwe tuzagicungura, nitwe tuzagitabara. Abazana propaganda z'ibindi tubivemo. Ndasaba abajene dukurikirane. Nabonye comment zivuga ngo ntibakajya bareba ngo iki kinyamakuru ngo imuhira. Mujye mukireba mumenye ngo aba nabagome, aba nabanzi. Umuntu uteye comment zibi zakagara muzimenye, ntizibacumuze, ntizibabangamire, ntizibatesha umutwe. Mujye mubabwira ngo wapfidubu bamwanga mwabo. Reka nsoreze kuri iki kintu. Ni ukuvuga ngo mu minsi ishize hano Nairobi Kasarani, Nairobi Kasarani, twaje kubona ubugara aho umuntu atinyuka akagenda agahamagara inzego za leta ya Kenya. Ibintu biranababaje cyane. Akarega chairman, umuyobozi ushinzwe Abanyamurenge,
Nairobi Kasarani n'uwo muntu ari mu bayobora, wowe n'ubundi tuje kuza kukuvuga. Urayobowe mu bandi, ugira ibyago ukaniha, bakagutabara, bakagufasha, ugenda uraritse umutwe wasamye kubera uzi yuko ufite abayobozi. Wowe uritera gusa, Satani akakwinjira n'ubugome n'ubugambanyi n'ubutera hamwe ufite, ngo ugiye kurega ngo chairman. Ikintu gisebeje wareze kuwuregaho. Mbahaye last warning abari Nairobi, nzajya nkuvuga nkwagagaza. Ntabyo kuvuga ngo urinde, ngo uri se wa naka na se wande, ngo uri nyina wanje, nta utaniwe n'umurozi, uri umwicanyi, uri umugome. Kandi abantu nkamwe bazafata ibishimbo bagakuramwe ibibozi bakabita ku ruhande ngo bidatera ibindi kubora. Wowe uraboze cyane cyane, nta n'icyo uzigera, ntacyo uzigezaho kabisa. Urajya kurega chairman, umuyobozi wawe n'abandi baturage, ubwo nta soni ufite. Reka ngarukira aho guys, ariko nizere yuko abajene, urubyiruko, tujyane tuve muri ibi bindi, kandi gutabara tubikore mu ngeri zari zo zose. Nimba uririmba ntuzabura studio azampamagare, uwo uvuga imivugo yivuge, pfa kuzi kuri gutabara ubwoko. Yewe nukeneye kugenda abuzitike, tuziteranya turi abajene, turakora, ntabwo tumeze nk'izi mburamukoro zahungiye South Africa. Reka nsoze nkomeza kwihanganisha ubwoko.